Uyu munsi nibwo leta zimwe za Amerika zagabye ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Ni ibitero byatumye Iran nayo ihaguruka itangira kohereza ibitero ku birindiro bya leta zimwe za Amerika biri muri Qatar, muri Bahrain ndetse no muri leta zimwe z'Abarabu. Binavugwa yuko ibi bitero bya Iran byangije ibintu byinshi cyane muri ibyo bihugu, ariko saho ngaho gusa kuko no muri Israel Iran yoherejeyo ibitero biremereye kugeza muri aka kanya Tel Aviv hari kumvikana amamisil akomeye cyane. So niyo mpamvu rero muri aka kanya ndi kumwe n'umunyarwanda utuye i Tel Aviv muri Israel yitwa Divine, agiye kutubwira uburyo uyu munsi hiriwe muri uriya mujyi. Nkuko nabikubwiye nyine hiriwe humvikana ibisasu biremereye cyane, ariko ikintu agiye kutubwira muri aka kanya aratubwira ese umutekano wabo umeze gute, hari abantu ibisasu byahitanye byangije ibintu bingana gute, byose Divine agiye kubitubwira muri aka kanya. Divine, mwiriwe neza? Mwiriwe neza abo. Mumeze mute aho ngaho muri Israel? Angahe tumeze neza gake gake bitewe mu kibazo cy'umutekano muke utameze neza. Ikibazo cy'intambara gihari. Yes, uri Israel muwe mujyi mu kaye gace? Turi muri Israel mu mujyi wa Tel Aviv. I Tel Aviv. N'ubungubu mbakoza izo ni misile ndi kumva muri akanya. Ni misile cyangwa ni za alarm zibateguza? Yes, Divi, izo ni misile ndimo ndumva muri aka kanya. Izo ni missiles, iyo ni alarm nyine iteguza. So ibi bateguza gute? Bivuze ko nyuma y'iminota mike hari buze gutambuka misile? Nyuma y'iminota nk'itatu cyangwa se ibiri ibisasu bishobora kumanuka kandi bose. Okay. Gusa afite ubwirinzi bwo mu kirere bahita bisamira hejuru ntibigere hasi bigashwanagukira mu kirere. Okay. So uyu munsi muri Tel Aviv ahiriwe hameze gute umutekano wawo? Ntabwo ameze neza pe, guhera mu gitondo magana saa mbiri kuzamura kugeza amasaha saa 11 saa 12 buri minota 10 20 turimo kujya kwihisha hasi muri bomb shelters nyine muri kava hasi mu ndaki. Yego. Ahanga amazu ya Israel apartment yose ifite bomb shelters hasi, iyo aranuzuze kujya kwihisha no kumanuka hasi tujya mu ndaki kwihisha mu rwego rwo kwirinda umutekano. So bivuze yuko byibuza buri nyuma y'iminota 5 muri guhita mumanuka mu butaka mukisha? 5-10 niko aramivuga, niko ibombe bimanuka wenda rimwe bakabisamira mu kirere. Gusa ubu ngubu tuvugana sinzi ko ntabiragwa hasi ngo bigire ibintu byangiriza. Ariko nikeza ko mu gihugu cyera niho hari byinshi maje kwangirika n'abantu bamaje gupfa benshi. Nabonye abantu bagera kuri 50 bitabye Imana muri Iran. Ariko no muri Israel nta muntu urapfa n'umwe, kuko ibintu zirangirika. Yego, amazu yangiritse muri Tel Aviv? Ntabwo kuko byinshi birangirika kuko mbitekereza nabyo ni bikeya cyane, ntabwo biraba kwerekwa byinshi, ni bikeya. Okay. Hanyuma se abantu bari gusohoka, mwemerewe gusohoka mukajya hanze? Ubu nta movement iri hanze, abantu kuguma mu rugo, ibyo bashaka ko bashaka byihuse babyodoringa online bakayashyikiriza mu rugo. Ubu ngubu ni ugusohoka hanze wenda ugiye kwihisha muri bomb shelters ukagaruka mu nzu ko nta movement iri hanze bitewe n'umutekano muke uri hanze, nta muntu wemerewe gusohoka no kugenda. Okay. Minisita w'intebe w'icyo gihugu Benjamin Netanyahu we niki yabwiye abaturage bo muri Israel uyu munsi nkamwe muri aho ngaho muri Israel? Amakuru nekeza ko buri wese aba yabonye yiriwe asharatana acaho ngati gusa tubwiye nyine urugamba rwatangiye, tugomba kwirinda kuguma mu mazu kandi twumvira n'amawarning bari kuduha online tukayumva tukayubahiriza. Ibindi agenda babidu update nyine uko bigenda
izamuka uko amasaha agenda akura. Okay, Divi urakoze cyane ku mwanya uduhaye, mukomeze kwirinda n'ibyo bisasu biri aho ngaho. Nakoze cyane. Okay.